Hangkajing leka World Cup third place sabdeng ke France bersai ke England. Apa phai segini jing leka Mars sedang ke kelas step ke England kali yok beki nak kejar kami ke balai leng ba urais. Kat bah kami ke wakat pra ke England kali yok yang bentip sejigul leng ba ukonsa. Kat badai kami ke balai penyo Usaka uli yok bentip ye gol na beta ke England. Kat bah swaben wai nak ke kelas step kela ke Barangkong Usaka uli yok bentip sejigul beta ke England kami ke sausan plus CV. Kan pada buku ke kelas step ke England kalau tam sekmat ke France harus saul kenal gol. Kalau ada ke France kali syak bantip lupa hakmat ke England saul kenal gol dari ke Crimson Tide. Kalau lah berempai ke cigol ni ke saul praling bau Mbappe Mars sedang ni kecing lekai ke kelah ke Baar. Kan bah kami kuasan rusau ubar kola uliok bantip ya gol dan menta ke France. Kan bah kami kuan riu Mbappe uliok yang bantip si gol. Ya ke France hakan kecing lekai kami ke ban riu. Kan bah menit ke bah Pravnyo ke England kali yo dekat penalti orang lekai ke France Augusto lekumpun yo orang lekai ke England hapo jong ke penalti box kan bah ke England kali yo senton dekat penalti dia kan ke penalti lekan jat dau Bukayo Saka kan baleng bah kan ke gol dia ke bal kenjat dau Bukayo Saka leng bah ke penalti Bukayo Saka ul krut senton dekat hat-trick kan ke jing lekai kan bah ke menit ke bah Kandai Premier Plus Hendrik Udembele uli obeng bantip dia gol nak ke France kan bah kami ke Kandai Premier Plus Pra ke England kali obeng bantip sejegol yang bawa Jude Bellingham pun di ke Kandai Premier Plus Pra kan bah dukut ke jing lekai ke England kalau langsung dan film ya ke France hadu 12 gol dengan bah kali jing job ke England kalau longkung ke tim third place ni ya ke tim ke bawah nak dan ke belah ya ke World Cup kan bah ke France kembali ke tim ke bawah nak dan ke pesau ke bahasa pelim kamat ke England ke jing third place kan bau Bukayo Saka kini kejing lekai uliok dak hat-trick kan bau Mbappe uliok artliki gol rengkat ke wai ke assist kan bah kini kejing lekai World Cup Mbappe udang dan cekir mensusu ban kuni Korea ke Golden Boot namar uliok 10 gol lengkat ke South League assist kan bau Michael Olise kini kejing lekai uliok artliki assist ulapun kain ia ke wai ke record ku mutau orang lekai obon assist tam tang ke wai ke World Cup uliyo hadupnya teliki assist kan babuan kertan ke Baar di Pele uliyo adon teliki assist de house nem cijar kandai spot nyo pro dapat ke Brazil kublish bone